Қайырлы ақшамлар, эфирде нетиже программасы, студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селемлайым. Бір кішілік наразылық үшін яңы пара жазалары Эрал Дани, Руслан Рустемов ве Азиз Уримов 10.000 рубле төлемеге мечбур олacak. Бөле қарарына кефенің ишғалжы шер махкемесі шығарды. Тafsilatlı желевқамызда тариф етілі. Кефеде Эрал Дани ве Руслан Рустемовның ишлері бойынша махкеме отырышы сабадан бақылып башлады. Ишғалжылар оларны кечкенсене октябрьнің 14-інде бір кішілік наразылықта иштирак еткенінде хабатлай. Қады Қырым татарларына 10.000 рубле пара жазасыны берді. Махкеме отырышына келген аққорчалайжылар бұл ишлер шаблон шекілінде бақыла деді. Все доказательства в суде были основаны, как говорится, все были мыльные, особо не было ничего понятно. Многие рапорта и постановления были составлены с ошибками, на что судьи ссылались о том, что это всего лишь технические ошибки, как говорится, в рассмотрении не берется, но тем не менее мы-то знаем, что на самом деле все это учитывается в суде, и решение суда на самом деле было предсказуемым. Mahkum etilgen insanlarga qol tutmak için onlarının insan keldi. Şu yerde Kırım marafonu çerçevesinde para cezası ödenmesine yardım etmek için para toplana. Öğleden son bu dava boyunca Aziz Urimov'un işi bakıldı. Ona da 10.000 ruble para cezası belgilendi. Дальнейшие наши действия будут это подача апелляционных жалоб в Верховный суд для рассмотрения данного дела. Так как состав правонарушения на самом деле не было, все протоколы были составлены с ошибками, и протокол об административном правонарушении был составлен с ошибкой, вышедшими всеми сроками на составление протокола. Geçken sene oktyabrın 14'ünde bir kişilik narazılıklarda 100'den ziyade Kırım Tatarı iştirak etti. Olar Kırım Tatarlar terörist değil yazılgan şiarlarını elinde tutup Rusya silahlı kuvvetler hadimlerinin zulümünü toxtatmağa talep ettiler. İşgalci mahkemeleri dekabr ayından beri 80 Kırım Tatarını mahkum etti. Hepsine 10'dan 15.000 rublege kadar para cezası verildi. Elzara Mustafayeva, Zaman, ATR. 5 yıl ve 1 ay yaşaf tarzı koloniyası ve 20.000 ruble para cezası. İşgalci prokuror Dmitriy Korolev Vladimir Balokh için böyle bir ceza verilmesini talep etti. İşgalci Akşehir rayon mahkemesinde Balokh'nın davasında taraflarının münakaşaları ötkerildi. Yarın saat 14'te hukum çıkarılacaktır. Vladimir Balokh'a sonki sözge çıkmağa imkan verildi. Слезы матерей тех ребят, которые отстаивают законность и право на самоопределение, право на свободу, на чувство достоинства, ценой собственной жизни, сколько уже оплачено. Это все, ребятки, ваша система это все устраивает. Вот эта вот система человеконенавистническая. ФСБ 2016 senesi dekabr ayında Vladimir Balokh'na yaqalab silah saqlamasında xabatlаған еді. Оны 3 yıl ve 7 ayға hapsке aldılar. Sonra hukum lağu etildi. Al hazırda o ev hapsinde buluna. Balokh'nın fikrince ondan evinde Ukrayna bayrağını asqаны için intikam alalar. Украина Бахчисарайдagi хан сарайını qorumaq için xalqara yardım so'ramalı. Meclis reisinin muavini Ilmi Umerov bundan emin. Onun aytqanına göre Rusiya işgalcileri Bахчисарайның emniyetini eksiltmek için çalışadır. Tamir işleri keçirildi dep ular Qırım tatarlarının medeni mirasını yok etti. Ilmi Umerov Kiyev xalqara quruluşlarından yardım so'ramalı dey. Это не случайно. То, что сейчас происходит с Ханским дворцом. Под видом ремонта они уничтожают аутентичность дворца или некоторых отдельных строений. Лишив аутентичности, они лишают его историческую привлекательность. Трубить надо на весь мир, подключать средства массовой информации, подключать международные организации, ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, ЮНЕСКО. Qırım hukukçuları ve advokatları хан сарайını qorumaq için maxsus kampanya başlatmaq niyetinde olğanını açıqlаған еді. Onlar bu meseleni xalqara seviyede көтермеге va'da ettiler. Будем получать материалы от самой российской власти по поводу строительства и по поводу проверок, которые мы, как юристы и как граждане, как просто те, кто неравнодушен к тому, что творится на территории Ханского дворца.
Қалалар сарайында шымды насыл ішлер өткерілгенні білмек үшін миллиарекет іштіракшысы Эдем Дудаков үле скайп вастасынен бағланды. Эдем аға біздің ешсені. Селям алейкум. Алейкум селям. Эдем аға сіздер вақыт бақшы сарайда оласыныз ве бұл тамир ішлері насыл кечірілгенні білесіңіз ве шымды насыл басамақта ве насыл ішлер кечіріле. Şimdi kompozisyon ağaç parçalarından yapılan eklengen kiriç koyuyorlar, bu balkaları koyuyorlar. Zamana doğru gelmegen iş yaparlar. Çünkü evvelden böyle balkalar yoktu. Onun için Nasıl ayrıla neçin gelişmeyi bu zamanға? Evvelki zamanla böyle masif ağaçlardan yaparlar onları ve bizim vergen fotolarda o görünüyor. Ama şimdiki vakti bu kompozisyon işlerini tek bu yanı kuruculukta işletiyorlar. Bu 20. asırda peyda olan şey. Bunun için UNESCO'nun kanunlarına doğru gelmiyor. Ve asılda mına білгенімізге көре, шымды изғалжылер бұл хан сарай бұтын үстіне сачақ білі бір навес құрмаға істелер. Бұл ішлерді девам етемі, бірде-бір шелеріні bozmadılar bu навес құрып? Yok, o yerde bir şey olmadı ama hanların kabristanda bir problem çıktı şimdi. Foto yapıp olmadı, o kirken insan foto yapıp olmadı ama Ferah Sultan Hanım'ın baş taşına taşlar düşüp parçaladılar. Eğer fotonu görseniz bana böyle bir projektini görseniz öyle bir çatlak geçti ortasından aşağı çıkan çatlak. Bu neprofesyonel işler yapılgan. Onun için bu problemler çıkıyorlar. Birinciden bu beton meselesi. Şimdi bu Han Sarayı'nın üstünde beton koyuldu, siz bilirsiniz. Evvelden Harasan diye böyle bir rastvor işletirler. Çünkü bu bizim alma taşlarımız betondan yaxşı işlemiyorlar. Onlar erozya olup kalıyorlar ve duvarlar son çatlap gidiyor. İkinciden bu ağırlık basar. Bu kompozisyon balkalar koyuldu. Şimdi keramet de koysalar bunun Han Saray UNESCO'nun cedveline aslında girmez. Çünkü bu bir halkımızda bir yarama iş yapıyorlar ama bilmiyorum. Şimdi bunda yakında Server Ağayık oldu. Kirov o Han Saray'da çalışkan idi. İşte onu da bir kere ekspert olup getirdiler o Han Saray'da. O ayıttı. Böyle işler yapmaz. Yanlış yaparsınız dese Millet kanalı sessiz çıkardı ve bu kendileri uydurmalar yaptılar. Aynı dediğin Server Ağa aytkanıken pek doğru iş yapılan. Aslı da öyle değil. Server Ağa ayttı onlara. İşte bu yanlış yapılgan işler diye geliniyor. Böyle mesela için malumat var. Lakin bana özünüz görgen gibi kişi böyle şeyler yaparlar. Propagandik taraftan göstermeyi isterler, aynı yaxşı iş yaparlar. Lakin getirgen zararları yapkan işinden 1000 kere çok. Көреміз хан сарайы tarafında bu Ukraynada bu medeniyet nazirligi olsun ve kış işler nazirligi olsun seslenedi bu problemaga demek işler toxtatılmasını talap eti. Kırımda işgalciler bunu eşte mi? Ben bilmeyeyim ne işteyler olar ama işlerini devam ediyorlar. Ve keramet geldi. Ben belirtim kerameti de yakında koymaya başlarlar. Çan kalkmak gerek. Bütün milleti ayağa kurtarmak gerek. Mehmet Hanım gibi diasporanı götürmek gerek ayağımızda. Hiç olmadı kerameti saklayık deyip umuttemin şimdi. Bilmeyeyim ne olacak. Çok sağ olun Эдем аға yayınımызға қосылғаныңыз үшін серікшілерімізге қатырлатам. Эдем аға Дудаков, Қырым-Татар милли әрекетінің іштіракшысы, хан сарайда işgalciler кечірген тамир ішлер хақында айтып берді. Біз ise yayınımызны девам етеміз.
Кремльде Украина бүтінлігі ве ишғал олынған Қырымнен бағылы бейанатлар сеслендірділер. Русия Девлет Думасында сыңырларыны таныған Украина ile олған достлық анлашмасыны ләғу етмеге теклif етелер. Русия тышышлері Назира Сергей Лавров есе Украина территориаль бүтінлігіні қырымсыз урмет еткенін білдірді. Киевде насыл жауап бергенлеріні зенадашларын біле. Русия Украина бүтінігінен бағылы Будапешт меморандумыны бозмаған. Бұндан Русия тышышлер назирі Сергей Лавров емін. Айтқанына көре ядер селяны құланмағанлар Қырым есе өзі Русия кәнына қошылған. Оны қабыл етмеге Москваға Санки Майдан мешбір еткен. Бұнен пирабер Лавров Украина бүтінігіні үрмет еткенini білдіре, ама өз жесіне. Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Украинада айтқанына көре Русия Қырымны чоқ тұтып оламаз. Юқары Шурада Тышышлер комитетінің башы Анна Габко қайдеткеніне көре Кремльге Қырым пек палы түшечек. Через ці 4 роки тривалості агресії російська економіка пішла в незворотній уже бік до того, що втримати ситуацію на плаву для Путіна, маючи продовжені санкції, чекаючи, що скоро оприлюднять американські спецслужби список майна, почнеться абсолютний в Росії хаос і дестабілізація. Тому краще б вони думали про те, як врятувати Росію. Русия дейсе Украина сыныра ақында чоқча түшінелер. Русия Девлет Думасының СНГ ішлерінде комитетінің рейс муавины Константин Затулин. Русия ве Украина арасында олған достық ве ишбірлігі анлашмасыны қайрыдан бақмаға ве затын ләғу етмеге чағырды. Оны та 97-ші сенетсі имзалаған еділер. Весіқада Русия Қырымны ве ақярны Украина территориясы оларақтаны. Затулинның айтқанына көре достық біті демек сынырларыны да яныдан бақмақ керек. Украина тышышлер нәзірлігі Затулинның лафларыны изатламады. Юқары Шурада есе Русия депутатының лафларына ачуландылар. Ми маємо вимагати від Російської Федерації повернутися в норми міжнародного права і виконувати закон. В тому числі і договір про дружбу, який визнає територіальну цілісність, суверенітет України, повагу до наших кордонів у міжнародно визначених межах, а це Донбас і Крим. Украина меморлары айтқанына көре Будапешт меморандумы черчевесінде ядер селяны құланмады деген Русия ялан айта. Чүнки бұ анлашмаға көре Русия Украинаға ешбір селя құланмамасына кефіл олма керек еді. Эльвина Титбулаева, Елена Титцук ве Эльдар Исматов. Заман АТР. Ярын халық депутатлары Донбасс реинтеграциясы қанун лейхасыны екінші оқуда бақажақ бұны парламент спикер Андрей Парубей білдірді. Қанун лейхасы Русияны истиляжы Девлет Донбасс ишғалыны есе қанунсыз деп таный. Бірінші умуми топлашығында депутатлар Донбасс реинтеграциясы ве ишғалден құртарув бойынша қанунын музакере етілуінден башлайжақлар. Бұл весіқа көлемлі деп білдіре парламентінің спикері Андрей Парубей. Ама үйлегеже екунлемек кереклер деп инана. 673 правки, з них 374 є відхилених. Русия тежауыз девлеті Донецк ве Луганск вилаятлерінің базы территориялары да ишғалде бұлына. БПП фракциясында Русия ишғалжы үкіметі ве Русия ишғалжы әрбилері кебі аңламалар қануни жиетіне көрсетілежек деп білдіре. Минск аңлашмалары ақында сөз үрсетмейжеклер деп ишандыра. Ама Қырым меселесі ақында қанун лейхасында язылған. І Крим. І те, що Росія є країною-агресором, чітко згадується в статтях закону. Тому це пропрацьовано з нашими кримськими колегами. Я маю на увазі представників кримських татар, я маю на увазі тих народних депутатів, які представляють Крим. Қанун лейхасына чоғысы фракциялар қол тұтмаға азыр. Самопомощь фракциясында да шубеленелер. Олег Березукнан фикірінже Русия ишғалжы девлет олғаны ақында тек мұқадемеде язылған. Бұндан да ғайры қанун проекті Қырымны ишғалден құтармаға ярдым етер деп шубелене. Він просто підтверджує те, що був прийнятий законопроект, який був там. Справа в тому, що цей Крим по великому рахунку до цього законопроекту великої справи і немає. Тому ці гібридні форми і дозволяють мати різні судження і дозволяють мати те, що ми можемо по-різному трактувати одне і те саме речення. Народный фронт фракцияның депутаты Милителікесізлік ве Мудафа комитетінің рейсі Сергей Пашинский білдіргеніне көре, қанунға қаршы көштерілген делелер яландар ве провокацияларының олмасыны фарс ете. Я не здивуюсь, якщо завтра будуть шашки, якщо завтра нечисть одягне жовто-блакитні прапори собі замість плащів.
і будуть виконувати, як це вони вже не раз робили, команди пана Путіна і ФСБ. Kanun leyha boyunca Rusya tecavüz devleti gibi işgal etilgen teritoriyalarda insanların hak hukukları bozuluğu boyunca ve iktisadi zararlar boyunca mesuliyetli diye bildiriyor parlamentte prezident temsilcisi Irina Lutsenko. На сьогоднішній день уже збитки, які прораховуються від окупації Донбасу, сягають більше 50 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Bundan da gayrı prezident temsilcisi Donbass'ını işgalden kurtarığı boyunca kanun leyhası Ukrayna prezidenti teklif etken Donbass reintegrasiya stratejiyasına yakın olmak gerek deb bildirdi. Olana Statyuk, Eldar Ismatov, Zaman, ATR. Қырым işgalcileri Triumf adlı S-400 raketa kompleksinin ikinci tabutunu açtı. Videonu Rusiya Kutlevi haber vasıtaları aydınlattı. Kompleks Akhyar civarındaki Felenk burunda koyuldu. Kreml o Kırım ve Krasnodar vilayetinin bir kısmını koruşalayacağını bildiriyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin baş ştabı emin ki S-400 Rusiya kompleksi yarımada sakinleri ve musafirlerinin tehlikesizliğine zarar getiriyor. Onun raketaları Jankoy ve Чоңғар tarafına çevrilgen. Baş ştabı matbuat hizmetinin ребері Владислав Селезнев телеканалымыздың yayınında Украина Rusия стилясына cevap vermege hazırlanады деді. Для россиян, для кремлівської верхівки це велика авіаційна, морська, взагалі військова база. Безумовно, Генеральний штаб, відповідні структури, які відповідають за збереження територіальної цілісності та недоторканності наших кордонів, в тому числі повітряні сили нашої країни, вносять відповідні корективи в плани бойової підготовки, в плани переміщення військ та сил, щоб знову ж таки стримувати агресію противника. Путин Украинаға арбек демелер қайтарылуынан бағылы бейанатынен халқара аренада өзіні барыштырыжы сыфатына чевермеге істей. Русия каналлары тарқатқан мәліметқа көре сөз Чернигов ве Черкасы гемелері Запорожье су асты гемесі ве Құртарыжы Кременец гемесі аққында кете. Ишғал девамында арбек гемелерінің алы феналашқан. Боясы көчіп тот пейда олған. Украина сиясетшінасы Сергей Таран Путиннің сөзлеріне инанмай. В 2017 році і зараз на Заході з'являється зовсім інша риторика щодо Росії, де вони вважають цю країну агресором. І ніякі риторичні фігури щодо кораблів це не можуть змінити. Були надії в окремих західних політиків, що, можливо, з Росією вдасться домовитись щодо миротворчої місії на сході України. І от таким себе миротворцем він намагається себе і показати, коли заявляє про необхідність повернення Україні військових човнів. На Заході до цього не дочуються і швидше за все будуть повертатися до плану Б, до подальшого тиску на Росію. Украина гимна азат олынған Қырым ве Донбасста яңғырайжақ. Bu haqta o'z Facebook sayfasında Prezident Petro Poroshenko yazdı. Bugün devlet gimnin 26. yıllығы qayd etili. Bu münasebetiyle Prezident işgalcilerden azat etilgen Pokrovskaya kasabasında ballar gimni icra etkeninden bağlı video derç etdi. Берлиндегі Русия елшіханесі оғынды Қырым татарларының менфаатларына қоршаламақ үшін наразылық акциясы олып кечті. Оның иштиракчылары Қырым ишғали ве Қырым татарларға қаршы репрессиялар тоқтатылмасына, әмде Кремль әсірлерінің азат етілмесіне талап етті. Алмания пайтақтындaki Русия елшіханесінің бинасы оғынды Алмания, Украина, Русия ве Түркия ватандашлары топлашты. Наразылық акциясына русчалап еткен Авропалылар форумы тешкіл етті. Лидерлерінден бірі өлдірілген Борис Немцовның екі доғмыш қардашы Игорь Эйтман Қырымдаки вазиетні әрекет еткен геноцид деп адlandырды. О кележек акция Алмания депутатлары үшін кечірілежек деді. Пикет еш күні Алмания парламенті оғынды олажақтыр. Целый народ в Европе подвергается национальной дискриминации. Людей похищают, убивают, сажают в тюрьмы за политические убеждения. Людям запрещают фактически даже культурно-спортивные мероприятия. Мы считаем своим долгом показать, конечно, не российскому посольству, которому наплевать, а немцам, которые видят нас, что ситуация беспрецедентная. О ней нельзя забывать.
Перім шернон мектебінде 2 genç 14 талебе ожаны пычақлады. Илк малыматқа көре мектепнің мезуны достынен берабер келіп, 4-ші сынып талебелеріне ұжым етмеге башлады. Оларны қорчаламаға тырышқан ожа озыды яраланды. Зарар көргенлер хастаханеде болуына бір талебе ағыр алды. Ұжым еткенлер яқаланды. Япқанларының себебі ВКонтакте ичтимай яғындаки ерлі группада шыққан қавға олған екен. Ұжым еткен инсанны танығанлар дейки о рухи экомане қатнай. На школу, получается, в прошлом году он закончил класс и наблюдал сегодня состояние психолога, не играл в школе. А в связи с чем он наблюдался? Какие-то агрессии, дрался? У него была агрессия, он употреблял и наркотические вещества, я это видел, и алкоголь он употреблял. Киборги фильма «Украинадан» Оскар мукафатына намзет оларақ көстерілмесі мүмкін бұны режиссер Ақтем Сейтаблаев айдынлатты. Оның қайда еткеніне көре, соңғы қарар Украинаның Оскар комитеті тарафындан шығарылмалы. Донецк хава лиманының имайджелері аққында Левха 3 апта ішінде рекордларға етті. Билет сатышында наманыман 20 миллион гривна кәр етілді. Ақтем Сейтаблаев киборги Левхасына дүнияда көрер деп ұмыт ете бұл себептен, оны Оскардан ғайры дигер халқара кинофестивальдеріне бережеклер. Переважно більшістю фестивалі, міжнародні кінофестивалі класу А, вони дуже ревностно так відносяться до прокату стрічки перед тим, як стрічка попадає на фестиваль. Але є декілька фестивалів, де є там, скажімо так, паралельні програми, не конкурсні, це теж досить цікаво, тому що на ці паралельні програми також приходить доволі багато глядача і також і дистриб'юторів в тому числі. І тому так ми плануємо приймати участь. Побачимо. Қызамық көр хасталығы Қырымда да қайдетілді. Ишғал жакиметі хасталықны Ахмеджетве кезлев шерлері Сақ районында олғанны білдірді. Екі хаста Бақштарай районында да белгіленген. Базы бір регионларда хасталық тарқалғаны үшін оқулық мәселелерінде карантин илан етілді. Ашыламадан кечмеген балаларны дерсерге қоймай жақлар. Одессада есе ашылама олмаған балалар үшін ұзақтан оқулық көрсетілді. Киевде Казим Джипаров китабы тақдим етілді. Мешур Қырым-татар ресамының ижады ақында қардашы Ремзи Джипаров язды. Китапны ишғал етілген Қырымдан кетірді. Тәпсілетлі Желевқамызда тариф етілі. Ремзи Джипаров айтқанына көре, оның ағасы ресам Казим Джипаровның юрегі хаста еді. О 20 ел евелсі вефат етті. Ресамның сағлығына Қырым татарлары Қырымға авдет олып башлаған вақытта рас келген қиынықлар тесір етті. Ағасы ақында китап язмаға ғаясы бір ел евелсі пейда олған. Муэлиф весиқа, фото, дүния бойынша музей ве шақси коллекцияларда бұлыған ресімлер ақында малюматлар топлады. Бұл Русия, Украина, Гурджистан, Европа ве Америка білешкен девлетлері. Книга была издана на 2 языках, второй язык английский. 70 работ, которые есть в наличии, и около 100 работ, которые их в наличии нет, они, может быть, по всему свету. Это тяжелый труд, конечно, для них. Я, естественно, чем мог, помогал, и книга увидела свет. Казим Аметов чеші түрлі ресімлеріні язайды. Оның графика, қақмариясы, қойымжылық мақсулары кебі ішлері де бар. Кичік адам, Дөлберхадын, Манзара адлы ішлері Қырымға бағышланған. Бақшысырайда айлы геже ве менім евім адлы ресімлері оның евінен бағлы олған арзуларыны акс ете. Қырым-татар ресамның ижадыны сақламақ үшін оның ағасы китабының бірінші нушасыны Украинаға кетірді. Художник Джипаров — это прежде всего художник с большой буквы. Это человек, который писал работы, которые посвящены его родине, Крыму, его жизни, его народу. Казим Джипаровның бірінші сергісі о кечінген сон Қырымда кечті. Шымды оның ағасы сергіні Украинада тешкіл етмеге тырыша. Ама Ремзи Джипаровның білдіргеніне көре, ишғал етілген Қырымдан Украинаға ресімлеріні алып кетірмеге шымды имкансыздыр. Для того, чтобы вывести картины, должен быть создан худсовет, который должен дать заключение, что эта картина не является художественной ценностью для этого государства. Хотелось бы, чтобы это быстрее произошло, чтобы я мог привезти эти картины на экспозицию сюда, в Киев.
Кырым Татария Самахында китабының бірінші нушасы Каверилидзе Меркези музейінің китапханесіне берілді. Киевде китап тақдим етілген сон, оны Ахмежите тақдим етмеге планлаштыралар. Олена Царенко, Микита Проскурин, Заман, АТР. Ахмеджетте айле бала инкишаф меркезі açıldığında балалар қырым-татар ве инглиз тіллеріні угрене білежек. Мұне бері нутықчылық ве дегер дерслерде берілежек. Балаларнен тежірбелі ожалар уғраша жақтыр. Меркез açılышында балаларны аниматорлар еглендірді. Решили сделать удобно и доступно для всех, не только для детей, но также, чтобы и родители параллельно могли найти что-то для себя интересное. Мы используем различные методики, современные методики по развитию деток. Также у нас есть очень интересные направления в изучении английского языка, то есть театральная студия на английском языке, дебатный клуб на английском, ораторское искусство. Мы будем проводить тренинги еженедельно, также будем проводить интересные продуктивные мастер-классы. Я привела в этот центр свою девочку, которой 6 лет с половиной, зовут ее Идия. Я очень рада, что открылся такой центр. Мы долго его ждали. Мне здесь очень нравится, здесь очень весело и интересно. Здесь можно много заниматься и получать полезные знания для себя. Бұдаққада нәтиже программасы сонуна келді. Епіңізге қайырлы ақшамлар тілейім дайыма. Атырылы олыңыз Қорышкенже.